uJesu uzibiza ngomalusi olungileyo ngoba bebekhona ebebengene emathempelini bekwazi ukuyibiza njengabelusi njengoba nakule generation bekhona belusi kodwa baqhobozela izimvu sikuphi la njengoba nakule generation esikuyo sinawo ama-shepherd kodwa are-dangerous ey'mfini zawo. Sinawo ama-shepherd athi abizwe uNkulunkulu kanti azoba yingozi ey'mfini zawo. Kungatheka mntakababa khona walinyazwa yi-shepherd but ufike endaweni enhle ne-right la sizomemezela khona into ethi noma bekulimazile abelusi bomhlaba kodwa kukhona umuntu ongumalusi omuhle athi mina ngidela ukuphila kwami ngenxa yezimvu. Ngidela ukuphila kwami